inshuti z'u Rwanda turabaramukije. Muri iyi minsi amakuru agezweho mu Rwanda nayo guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Kagame abone uko yama ku butegetsi indi manda cyangwa se manda nyinshi. Kubera rero ko itangazamakuru rya leta ryo mu Rwanda ridaha urubuga ruhagije abatavuga iby'ubutegetsi rushaka, amashyaka ya politike atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango itagira aho ibogamiye mu Gifaransa bita société civile yashatse kubashyiriraho urundi rubuga twise plateforme 101, plateforme 101. Urwo rubuga rukaba ruzatuma mutanga ibitekerezo mu bwisanzure nta gitugu mushyizweho n'ubutegetsi n'iryo tangazamakuru ryako. Tukaba rero twararikiye kuzitabira icyo gikorwa gikomeye mu kugaragaza icyo dutekereza, kuko twebwe tutabona neza ko cyaba ari igitekerezo cyiza guhindura itegeko nshinga kugira ngo umuntu abone uko ahama ku butegetsi gusa. Tukaba uko turi hano dushaka kubagezaho ikiganiro cya mbere mu ngingo eshanu. Ingingo ya mbere turagira ngo tuganire ku kibazo cyo kuvuga tuti kuki ubutegetsi bwa FPR bubona ko ari ngombwa guhindura itegeko nshinga. Ikiganiro cya kabiri tukaba turi bwibaze tuti kuki mbese ubundi ubutegetsi bwa FPR bwari bwarashyize iriya ngingo y'101 mu itegeko nshinga ivuga ko manda z'umukuru w'igihugu zitagomba kurenga 2. Ikiganiro cya gatatu tukaba tuza kuvuga ku byiza by'umuco mwiza wo gusimburana ku butegetsi nta gitugu, ibyo bita mu Gifaransa alternance politique. Ikiganiro cya kane tukaba turi bwibaze ku ngaruka zaba iyo ubutegetsi bwa FPR bwaba bwiyemeje guhindura ku ngufu, tubivuge yenda tutanyuze ku ruhande kuko ari nkako bisa, bwaba bwiyemeje guhindura iriya ngingo y'101 kugira ngo perezida ahame ku butegetsi. Ingingo ya gatanu tukaba turi buvuge ku ruhare rwa société civile mu gukangurira abaturage kwerekana icyo batekereza badashyizweho igitugu, ariko nabo bakagerageza gushira ubwoba. Tukaba rero nk'abantu bahagarariye amashyaka ya politike atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango imwe itabogamiye ku butegetsi bwa leta, tubashishikaje kugira ngo mwitabire urwo rubuga tubashyiriyeho. Tubanashishikariza n'abandi batari hano kugira ngo nabo bitabire icyo gikorwa, twerekane n'indi jwi, twerekane ko bya bindi bavuga ko abantu bose bashyigikiye ko iyo ngingo ihinduka kugira ngo Perezida Kagame ahame ku butegetsi, twerekane ko hari abandi bafite irindi jwi batabibona gutyo. Tukaba tubaye tubashimiye tunabararikira gukomeza kuzitabira urwo rubuga. Murakoze.